أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أقول من Ramadan mahoga komme duha asr namada fahuga mi miskituga kuriya migenda silsilaga mi aharu mi wahaka dakkum gendani marfahu nuwata ba'da al maut mi mawduga ade wetu dia hayka duwahu algon menna maruge matin handan kodde adi mara gulun huri waragina wahaka take wani ibigin gosfa enama miyadu algon men boda mi balalani bayin ahkam taka khasako janaza ga nota kashnamadu ga algon men kankam bahattam wa gota kashnamada adi waduluma gulunguri bayin hukum taka sababaki algon men kitamma nuruhunu kamuga yes adi nedunu kamuga yes algon menna mi wagutta kurimato mon dairuga algon menge muslim akhun nataka duniyega tibi bayako ada kuran je haggu takuteren haggin ei kashnamadu kuruma adi walulu makiwes e kuriga kafun kurumuge wahaka iswe hingaj ade kashnamadu kurumuge hukuma balairuga ei kifayatuge farude ki muslimunge teren bayako ekamen ada kurumun ehem miyuge kiban ekamen ufuliginda kankan evves beko ekan nukoffikama vanama huriha emmenge boluga ekamuge dhimma eligendane kankan ehmima e kamuge terega nota emana ge terega nuwata efada farulta terega himene faruden ei koshunamadu kurun nuwata janaza ge macha nuwata mayita ge macha namadu kurun Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anuga munafiqunge macha namad kurevun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mana kuravwa adi ebami hunge gaburtoge kariya wadagatun nahi kurevma guligin asfawa basfulun algon menna ege dalilu eba libe mu'min takunna namad kurumuge amuru eba ekkan wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi kalege fanu ebami hunge tere marwa miheka namad nukuravwa she evves halega adi egitere mihige qabru kariga kaleg fanu hutti wadagem wes nuhunnawash be riwayat tawga adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabi be kalna amur kurawwa kaman sallu ala sahibikum tiyabami hunge ekweriya ya nota akhage machat tiyabami hun namad kurash ad algon men dakkan huri wahaka warak gina hembi ma algon hama warang awas gotaka gendebe to balana nukuta nota point sababaki wagutu ewaraka algon men naka tanawas wegenne nuwe demmeti kashunamadu kurun nota janaza ga nota mayita ga macha kurwe namadu ga baverumuge makkama matwerikan Allah subhanahu wa ta'ala wani mu'min takunnan ebami hunge akhayataka mi ada kura alukamuge sabum mativeri daruma kando aluwafa ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihun abu huraira radhiyallahu anhu riwa kurwafa wa riwayat gasfawe man ittaba janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla alaiha mihaku janaza eka muslimige janaza ega tabawe nota ege emmeha kankamega ena ulumuge terega Allah subhanahu wa ta'ala iman wegen hure adi Allah hadotun devwane darume yang ena yaqin kura haduga emihaka namad kofuma dandeng ena e janaza aka ko baweri wejjikama vanama nota e janaza aka namad kofikama vanama den adi ena hama ehemme e wadulafuma dandeng e janaza aka baweri wejjikama vanama emihaku emburi annani deqiratuge minwaruge thawaba daruma ya ekuge efo hadis kurawani kullu qiratin mithla uhud kumme qirataki ay uhud farbada fada mativerikan himene mativerikameke uhud farbada ki lobeta khunne algon mangeteren
Madina wada gannawa befuna inge wada gannawan Madina ge irumati farang ekko badda fawa silsila farubada take gag gandaka usminuga haik kilometer ge usmin adi diguminuga haik kilometer ha minu demi fawa eruga diguminuga haik kilometer ha digumin hunna farubade algon menna wazan kollan hama undagu minwarin ei ehannama rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon mennan e dakkawani namade kurma mane ki kolan hore hataru takbiru timage muslim akhayat ka kiyaluma madukollaf kamwanama emihekan efada daruma libigendan den ena wadulaf maddan den tabawejj kamwanama emihekan efada ane qiratuge minwaru nota efada ane uhud farbadage minwaruge thawab libigendan emiheku janaza eka namadu kurevi adi janaza gendevi waluleben den tabawejj kamwanama de uhud farbadage minwaru libigendane mi basfuluge fahato baga wara saaf kon as feboy hamaikani namadu kurma madukoffa efo emburidami han ekqiratuge minwaru libene kama mi mawduga riwayegen as fawa wara gina riwayatan eburi gag gandakan ehennamas deha kodde mane ki janaza ge namaz koffi kama wana ma qirate ge minwaruge daruma libigen dane kama adi warulafu maddan den tabawejj kama wana ma emiheka de qiratu ge minwaru libigen dane kama demmeti Allah subhanahu wa ta'ala ge mu'min altakun kure alako maruefawa iruga e alaya mu'minun geterem bayaku namadu koddifi kamavvanama e namadu wegindani shafaate kamuga emiha faafa fusseu masha adi emiha narake mutti kuro masha suworuge weddewma ehm Aisha radhiyallahu anha garihun riwayegen asfawa basfulega asfawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurbi kama ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun min almuslimina yablughuna 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه ميهكو مروفا ونكون اميهكا مسلمون گترم بيكو ميهون ستيكين ها ميهون نماد كوفيكا موانا ما اگترين كم ميهكو اي اميهكا شفاعتري وان ميهكي اهن بي روايتوغا اسفا بهوري 40 رجلا سالس ميهون لا يشركون بالله شيئا الله شريك نكرا هادوغا tibi manake tauhid ge ahulu werin kore salis mihun miheka namadu koffika mawwanama ebayako ei emiheka shafaat riwane bayke manaki emihege faafu sewma libigenda wasilatike ebami hunnaki demmeti hangurama ge madana nikume uleniko shahiduwa miha efada mihege macha namadu kurme kashnamadu kurme nove hangurama ge mada noga shahidu wegen vette miha maruwegen vette miha emiha yaka namadu kurmen nove ehennama wes miha kan aniya libi hangurama ga zahamta kelve ef fahuga ena bali enduga ove niya wejjika mawwanama efada mihege macha namadu kurun sharu wegen ve ehmima efada mihege macha muslimun namadu kuran demmeti baginda kujja nuwata kuda kujjage macca kureve namadu kuda kujjage macca ves adi baginda kujjage macca ves namadu kurevene e kujjage furana eluwe waran e kujjage mamihage bandu terega ovejje kama vanama ben ilumberin dekelawwa gotuga ei gaggandaka sateka vihidus bay bekalun e avure kurin furana eluwe kama ves deke wadaga nahmbima gaggandakan eha waruge kujjekama vanama algon men namadu kurun e kujjaya ves e kujjaga macca sharo wegembe ehnamas kudakudinna baali gunuwa kudakudinna nuwata vettigen baginda kudinna kurve namaduga boda dua qurani ebami hunge member fan emi hunna ketteri kama thabit kon devwa emi hunge faafu sawa devumang edi ehmbegen al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu ekale gfan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihun riwa kurabwa vettigen anna kujjaya e kujjaya kurve namaduga dua qurani enage member fan faafu masha adi rahmel levumashe adi kuda kujjaya namad kurve ema bay bekalun vidaloni hamekani dua kurmu bas fudena kama
wettigen anna me kujjaya ehnamas me anabba bekal dekawada gannawani namadu hama sharu korwegen wakama khilafenne kuda kujjaya maneki duniyen awma fogu marwa kujjaya namadu kurma meduga demmyoti gawmuge emme bodu imam muslimunge amir nuwata muslimunge is veri gotuga hunna farai makaru hada oluwala muslimunna oluwala mihunge macha namad kurumun durhelivun ei sharu wegen wa gotaki muslimunge tereng ehem bayaku namad qurani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge haya puluga khaybar hanguramaga maru emiheku makaru hada oluwali kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ege wadagen fa wati ekale faano enaya kashnamad koddinumun ekkiba wadagen adi sahabi bekalunnan enaya kashnamad kurman amur kurvevi dengoti haddege sabun maruwa miha misalaka miha ko merumuge sabun meruman nota muhsanaku zine kurumuge sabun rajamuge hadduge dashun emiha ko qatul kurevijji kama vanama efada mihege macha namad kurmaki eive sharuwegen wa kame rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun thabit wegen asfabe ekale fanuge duwasorga rajam kurewuno be sahabi bekanun terega himene wada gannawa al-ghamidiyya ya hama ifadan al-jahniyya ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam namad kurave ehmima haddege faratun qatul kurave mihaki ei dinum beruwa mihennu maneke mifada haddege terega faafekan aragotumge sawbun qatul kurave miha ei dinum beruwe emiha kufuruge daraje da mihennu faharuga ei diriti mihun navure hew tauba ellibe mihikamugaves emiha wegen hingadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihun algon menna engigen gosfaave egotun rajam kurawuno bekalunna behe gotun hadis kurawwa faave e bekalege tauba madina ge haddiya bekalunge tauba yavure mativere wegen wakama ehmima dirihuri mihege machan allah subhanahu wa taala ge hukum gaim kurawegen diumaki ei emiha ge ifafa fuhewigen diun adi ukhrawi hayatuga emihayan ekamaga adabu nulibumuge warabbodo sawbekkamuga wegende ehen gotaka dannawanama furihama tauba ekkamuga ekam wegende dengoti ghaibuga marwa mihe kannuwata hazirunga nem mihege macha namad kurum mi algon menge terega waragina fahara warabbodti khilaftan ufedi debaswanje kamek gotoga mikam wefa miyonnani komegas ilumere medugoes mikamuga akeki khilaftan ebuhur ehnamas rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaibuga bain namad kurvikan thabituan ebori kashnamaduge tereng ege terega najashige macca kurvi namada adi egi turum miski balahattan uluvi anghem bekamadaka kurvi namaduge iturum wes rasulullah sallallahu alaihi wasallam mifada ekale fana hazir wada ganne fa nuwa bay janaza takannota bay befurunna namad kurawwa hurikan thabitwe ennamas ekale fanu kurawwi mifada namatoga hamekan najashi fiwa hen huriha namad ekale fanu kurawwa fawani qaburu kariya wadagen walleifawa qaburu kariga hunnawage miskituga jamaen haddawagen nennu ennamas najashi awharo wadagen noma gulin ekale fanaki muslimek gotuga hunnawi habushkarage veriye gotuga er hunnawi kurin nasara deenuge matiga hunne mafo islam wadagen muslime gotuga hunne bekale rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabi bekalna amru kurawwa ekale gfanu jama'in haddawagen najashige macha ghaibuga namad kurvevi mi dalilun nota mi hadisa bay bekalun vidaluwe ummata manfahuri ilum veriye nuwata raskale fada khidumet teriyaku niyabe adi emihage khidumen etanaka fora fawakama vanama ghaibuga emiheka namad kuravidanekama ghaibuga mihege macha namad kurma behe goton nota namad kurmuge machan ilumere meduga tafatu khilaf taken ebure geterem bekalun vidalwa goton eggotakavs evs mihege macha ghaibuga kashunamade nukureven anibba bekalun vidalwa goton hama komme mihege macha ves kashunamade kuravidan meduga tibbe bekalun vidalwani emiheka warak gay gulumen onna nuwata kufuruge bimegga maruwegen gos emihege macha namadu kurawunukan thabitu nuwa engen ne miheka namadu ghaibuga kuravidane kama muslimunge jamaatuge terega adi hama ehemme
kurin denne fadan emiheka gaay gulumen onna emihekan emihege khidume bodu ehennamas emiheku wadulewunu iruga ena haziru we netumuge sabun kashnamadu nukureve mihekattaka emihege qaburu kariye gos kashnamadu kurevidana kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam bay faharu bay qaburu kariye badagen kashnamadu kurawwa ebave ekale fanu haziru we netis awahara badagen ne bay bekalunna den mi onnani ummata bodu manfae for kodin algon kurin denne fadan ei najashi rahimahullah ge mi hadisa ballawa rasul sallallahu alaihi wasallam namaz kurawwi namaz kuran ballawa fa qiyas kurawwa ilumerin vidalwani bodati ilumerin kure ilumeriyaku nuwata adul qaim koffawa raitunga machan haggu furiham koddifawa adul veri khidumetteri veriyege hagguga gaibuga namaz kurevidan komme kas rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun ekale gfan najashi rahimahullah namaz kurave vikan adi jamaatu ga namaz kurave vikan eta sahabi bekanunge arihun waridugen asfa kurin denne fadan bay janaza ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam namaz kurawwa fawe gaggandaka mahinha duwas wan kari fa wani kobes ekale gfana eka enge wada gennewima demmiyati janaza algon men kura eruga hazir kurayfawa mihunge kariga nota mayita kariga imam miha hutteni konta koto anghene kamavvanama marwefawani anghene kamavvanama imam miha hutteni emihage mayitage medinha hisabuga firihene kamavvanama emihege boluge kariga nota boda dade kariga ituru mayitun take misalaka anghewna firhenun gina adadaka nuwata anghenaka firhenaku janaza ga evvogotega namaz kuran jehifa wakama vanama tartib kurumuga imamiha emme kariga bawani firhen mayitun tan abadus den gibla kola wi waraka anghem bekambalunge qabruta tartib kurumun gendan e tartib kurumuga firhenunge qaburta kavore anghem bekambalun qaburta kuriye jessun sunne vegemve ei imam miha hutte iruga kuriyashe midennevi hama bevve tanu bola kolon kuriya ei firihem imam miha hutte iruga firihem mihage boluge kariga madu kurave iruga hame gotan anghem bekambalunge meda hame dimawani e hisabun kama vati mikamuge maccho waragina dalil tan ebori algondo huriha dalil take nudannawa kuriya megendani wagutu salame kurmo gotun ehma kurin algon denne fadan gina adadegge firhenunna anghenun ge macca namaz kuran jehijje kamavana ma tartib qurani imam miha emme kariga firhem be fulun den wiha wes duran anghen be kambalun leve gotak gible avi farata kuriya gendan demmeti miskitu ga namaz kun rasul sallallahu alaihi wasallam ga duwaswaruga miskitum beeruga am gotega namaz kuravikan thabitwe ennamas ekadeg fano miskitu gaves janaza nota kashnamadu kurabwa fawakan thabitu aisha radhiyallahu anha ge riwayat kun algon mennan ekan engin ebade sa'd bin abi waqqas radhiyallahu anhu ge janaza ga ekadeg fano ge macca miskitu ga namadu kureven fashima bay mihun ekama nuruhum vegen e rasul sallallahu alaihi wasallam awhar wadagen nuruhum vegen wahaka dakkom fettevima aisha radhiyallahu anha vidalwani mistakun handan netele hada abahe suhail ibn al-bayda ekale gfana rasulullah sallallahu alaihi wasallam janaza ga namaz kurawwa fawani miski koluge hame gotan abu bakr gfana umar gfana iswe dia ummatuge bodati khalifa bere bekalum wes miski koluga janaza kurawwa fakan thabit wegembe demmyoti safu gina kurum ma adi jama bodu kurumuge muhim mukan kitemme madu mihun tibikamuga wi safu gina kurumaki janaza ge edevigem wakame rasul sallallahu alaihi wasallam habbe kalun tibbevi jamaatega tin safu haddawagen namaz kuravikan thabit we sahabi be kalun garihun komme safegga debe kalun tibbawa gota ehmima safu gina kurumaki nota tin safa mistakun eturumaki ei waram muhim mukamen haziru etibe mihum madukamuga wis namaz kura mihun gadadu ginawmaki kurin algon denne fadan emiheka shafaat teriwa mihun gadadu ginawegen danakam ehem wima
namaaz kura mihunge jamaa bodumaki ei maruefawa mihe ekamoga heyotaken hurikame ege iturun mana megembe nota haram megembe kafirunge macha nota munafiqunge macha namaaz kurun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge haya puluga ekalege faanu munafiqunge zaim abdullah ibn ubay ibn salul ge macha namaaz kurvevi eru ekalege faanu ge macha ekan haram megen nennade ehnamas ekalege faanu allah subhanahu wa taala angawa fawani kalege faanu haddiha faharu ebami hunge macha faafusem e dua kurvis allah emihunna faafu nufuswane kama ehnamas rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu ge waraweri kama hittiri kama ekuga ekalege faanu ge macha duniya matiga emme bodati undaguta jassa ekalege faanu ge aburfula izzatan aragen ekalege faana etak gotakun undagu kurimat kuri abdullah ibn ubay ibn salul ge machaves ekalege faana namaz kurvevi ekalege faana mi namaz kurevuma guligen den allah subhanahu wa taala mi ay bawala banargun kurin dennevi wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun kalege faanu egeteren evves mihege macha namaz nukurawwa shani munafiki kan kandeligen enge haluga maruwegen gosfawa mihege macha namaz kurun haram begen ve hame gota kafirege macha ves namaz kurun haram begen ve adi emihege qabru kariga hutti dua kurun ves haram begen ve sabaki ebami hunnaki allah ailahu rasula sallallahu alaihi wasallam kafir wegen wa mihune wamatu wa hum fasiqun ebami marwegen gosfa evani fasiqun gotuge egotan rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hadisage kuriga makki dawruga ekalege faanuge bodobe be fuluge ariha wadagen islam muma etafaharaku dannawa makkage bodun abu jahal men fada mistawunge bastakan abu talib ge faanu islam wade nugannawa emme fahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam e bodobe be kanun kufuruge matiga waharu wadagen noma ekgoves rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hippuluga e bodobe be fulan oy rahmaka adi oga terikame ge bodukamun ekalege faanu e vidalwani allah gandi vidalome allah subhanahu wa taala timan kalege faanu ge machan nahi nukurawwa ha hindaku tibaya faafu sewngedi dua kurawwaname ehiduga allah subhanahu wa taala mi ay bawada wafani ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim nabiyya sallallahu alaihi wasallam adi mu'min takunnan ekashigem wa kamen nune huddwegen wa kamen nune mushrikun faafu sewngadi dua kurmaki ei kitemme gaattimage baikamuga aviesmeye ebami hunnaki ei jahannamage nuwata narakaga ahulwerinkan enguma fawga janazage namaduge wagutu hama ehemves namaduta kurun huddwegenba wagutawga huddwegenbe janazage namadaki hama ehemves namadake en hukumegga wa namade ehenkamun e namada taharatu beenum wane qibla kurimatlum beenum wane adi wagutaki ei haram wagutekkamuga wegen nuwan ehmema mashhur wegen asfawani tim waguten ei algon menna namad kurun haram wegen wa tim wagute evwagutaki ei aran anna iru eruma dade kariwi sure e iru ara hamavejjo maddande adi medu jehen a iru gaggandaka medu jehuni sure medun filande adi ossen feshi iru e iru ekkon ossi nimende mitim wogutaki namaz kurun haram megen wa woguta hamekani farul namaz kuranjehi e namaz nukurevi hurimiya kufiyawa ehem mihunge macha namaz kurun haram megen wa wogutu ehem wima mifada wogutaka dima vejjeya janaza kurumves maneki namaz kurumves adi walulum wes madukollam wan ehna asmi wagut kolte ki ma gina irutakenno warak kuda kuda wagut koltake ga gandaka mendur wes diha waraka faswaraka minute ga wagut kole hame gota iru ara wagut wes iru sigenda wagut gas emitim wagutaki ei janaza kurun namaz kurun adi hame hemme walulum wes rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana kurawwa fawa wagutake dengoti imamun emme hagukam bodi konfaratetto maruefawa mayitage macha
janazaga imambun emme hagukom bodi dirihuri hanuga emiheku wasiyek kofawa miha dirihuri hanuga marumuge kuriga timannage macha namaz kuramwani miweni mihikkama bune wasiyek kofa ovejjekama wanama e wasiye fuddun ei emme iswegen wana ekkanta ehmwima emme awlakam bodu miheki efada wasiyeten ekkama wanama e wasiye fuddum gotun efada miheku lavwa namaz kuru e gotun Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu ekalege faanuge hayapuluga awhar wadaganno kuriga wasiye kurawwa fa ekalege faanuge macha namaz kurama Umar radhiyallahu anhu ehmima Umar ge faanu Abu Bakr ge faanuge macha namaz kurvevi hame gotan Umar radhiyallahu anhu wasiye kurvevi Suhaib ge faanu ekalege faanuge macha namaz kurama bay riwayat wa kuda khilaf taken huri hame fadan ibn Mas'ud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wasiye kurvevi Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu ekalege faanuge macha namaz kurvuma ehm waragina sahabi bekanu garihun asfawe ebe kanun ekiki bebe kanun nan ebe kanun nan emme hin hew kama fenna emme gaak kama fenna hewla fa be kanun na timan niya bejje kama wanama namaz koddinuma imam be namaz koddinuma wasiye kofawa kama ehmwima mikamaki mi ummatuge ilum men meduga salafri be kanun na adi fahuge be kanunge meduga wes khilafen neti awla kam bodo egemwa gotaki wasiyata gotuga wasiye korwe miha iskuru dengoti dawlatuge nota ummatuge imam amiru iskuru ei den emme isfarataki wasiye kurwe fara fiyawa bebbe kanun gaatti mage mihun kama ves vidaluwe hennamas anabbe be kanun vidaluwani gaatti mage mihun navure ves awla kam bodi muslimunge hakima emihige macha namaz kurme ei efada bayin hadisata sahabi be kanunge terega hingagen gosfa wati miskitegga namaz kura kama wanama wasiye kurefawa mihaku iskurma masake kuramwan den e fahuga iswun huddawegen wani nota awla kam bodwegen wani miskituge khassa imam miskitan khassa kofawa imam enamas e imam ge izuna akuga ehem mihun iskure vidan janazaga rukuntake adi sharutake bes himene algon men nan amu gotega mi fenna janaza ge hataru takbiraki emme mashhur goin ehmbima algon men getere mi heku janaza kurakama van mot kashnamad kurakama vanama furatama qiblen hutun ei sharutak teren sharute adi hama hemme niyek gatun e akuga hataru takbiru kiyam yonnani furatama takbira akuga dien ufulun kamfatu fula hame nuata dekonda hame ufulun ei sunnaten adi ilumerin vidalwani ei ijma ek manike huriha madhhab takege ilumerin ijma wada gannawa ei sunnat ekkamuga enas baki huri takbiru tawga baki algon men denkiya tin takbiruga an ufuluma nufuluma meduga ilumerin meduga khilaf eburi enas bayin ilumerin vidalwa goton komme takbirek gaves an ufulun sunne vegemve takbiran an ufularuga haram bandegen hunna miha addu kollafa tiriyan elwalumaki ei onna gotennu an ufulanam mijeheni takbira akuga ena haram bandegen hore anekavis macca tiriya dukolnumaki ei onna kamennu ehbima an ufulun sharo kurefa mi onnani emihage am maccan ufula gota tiriya dukollafa ufula gota kannu ema maccan hama kuriga haram ban takbiruga furatama takbiruga e ufuli gotan hama ufulun ei sunne vegen wa kame nasbe bekanu gariuga ei sunnaten nun hama haram badalagen hori gotan hore vidane takbiru takkiyamun da gotuga furtam takbira fawga suratul fatiha kiyewun ei rukune suratul fatiha nula min amadu kama kunudan dem ben ilumberin riwa kurawwa kuru surate kiyewun we sunne vegen wa kama suratul fatiha akuga kuru surate kiyewun sunne vegen wa kama devana takbira fawga rasulullah sallallahu alaihi wasallam cha salawat kiyawani amu gotega mashhur gotaki ibrahimi salawat kiyawun algon men attahiyatu fa attahiyatu ga mikiyawa ibaratu timona takbira faw mayita ga macha he duwa koddeni e duwa ge tafatu ibarat takin ebuhuri dalgonda fennani hama komme be flo kusmi fada duwa taka adi minama du koromba go daskurevuma mi fahakan as algon men eba fene janaza e kurave komme faharako imam miha hutti hore mi istakunna kashnama du qur'an go bunde munda manzaru hagigatuga mi komme mikan komme faharako onnan jehe gotennu mi istakum mikaman ahulweri uma ungeni gatumaki ebami unge macha onna kame
ehennuniya mihar bay be fulunge amal fulun fennani sunnatek kahale gotaka janaza ek kura kama vanya namaz kura goy bunede janaza ek kifayatu ge farle bay ko ekan ada kurum anebbe kibe ekan ufuligen dan ekam ainiya farle kama wa farul namaz kurum wa goy kiyadinu ma aula kam bodo wegembe hagigatuga ehnamas algon men ebbes be fulako namaz kurum feshama kurin kiyade tan nufen ehmima lobete khunne algon men ge diinuga eba jehe hedun terive روفنا ثواب إكم جوا خاصة مفد أركنتن أدا كورم دار إيج دارمي ثواب إم فريهم قط قارقون منا لبيجن داني إيج ركنتك أدي شروطك كان أرقون منا إنجي هوري هم كورم جنديام بيت دعاته كي جموكم هن دعاته بيت دعاته كي وكي فردون قطع كي من دا دعاته ما أم قطعا اتبّي بيفرون ننوتا حاضر कुरेफावा मीहुंगे अददा मेदुगा नोता एमीहुंगे मच्चा जमो को दुआ कुरान नेंगे कमवाना में जमो के इबारतों आसफावा दुआ की दान मिसाल का अल्लाहुम्मा अग़फिर लहय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना मी जमो के इबारतों हुन्ना दुआ एन्नुनिया मशहूर रिवायत की अल्लाहुम्मा अग़फिर लहु वरहमहु वाफ़ी वाफ़ अन्हु अकरिम नुज़लहु मी दुआ मी देमी हुन्ना कमवाना मा सीगा बदल कुरंजे अल्लाहुम्मा अग़फिर लहुमा अंगने कमवाना मा अल्लाहुम्मा अग़फिर लहाया अदि गिना बैक कमवाना मा अल्लाहुम्मा अग़फिर लहुम्मा मिगोता मिफदा गोगोता अरगुण में दस्कोगे मी दुआता देनेगतु मकी मुहिम कमे कुरिन दन्ने फदान कुड़ा कुछ कमवाना मा अरगुण में दुआ कुरान हुरी बैं इबारत वारदुगे आसफवे है नमस आम गोते अरगुण में दुआ कुरानी ए दरिफुलुगे मम्मेया बप्पेया ثابت كن دبو مشا اميونا هيفور دبو مشا ادي اميونا رحمل دبو مشا فافسو مانغدي دعا كورم گندان هترونا تكبير فوغا كودا يركولكو مدكولم فوغا سلام ديني بي بيكن ويدالوي ايبغوت كولوگس ميتاگه مچا دعا كورون سنن وگم واكما كور دعا انمس خلافي مسئله كومي گوتگاويس يركولكو مدكولون ايدوگم وي اي فوغا كناي فراتان إفهار سلام ديني بيكلون دكودا غنوا دفرات بس سلام دينو إدبيجم واكما إحنا بس بودا دليل تكون فينني رسول الله صلى الله عليه وسلم هم إكني كناي فرات إكني سلام دبّي بكما دعوتي جنازة جنما دعى أرجون منا فايتو جن هنگج كما وانو تا آدهوني إمام ميها جنازة وكي حسابك ديوم فوق كما وانما أرجون من كوريا جنداني هما أرجون من فشاجن كوريا دعوة مثالك इमाम मीहा देवना तकबीर किया रुगा बैवरी विजया एवगुत इमाम मीहा कियानी इब्राहिम सलवाक कमा वियस अरगुन में मसबूके गोतुगा नोत फहुं आदेविगेम बैवरी वा मीहा कियमुं गेंदानी सूरतुल फातिहा एगुतंग एनगे फेशुं कमुगा बलां कुरिया गेंदानी एमा इमाम मीहा कोम्मे तकबीरकं एना हमकुरमुं एस इमाम मीहा सलाम दिनु मट्टका किया तकबीर कियोमा एकुगा देम बाकी नुनिमि एब्बा हमा एगुतंग तकबीर कफो तकबीर कियमुं फुरेमको सलाम दिनीमा रंगलवान एमा ए जनाजा कुं अरगुन में कशनमाद कुं अरगुन में फसवेज कमवानमा नुवता मसबूकुं के गोतुगा वेज कमवानमा अरगुन में अमल कुरान गोतकी कोमेकस मागिना वगुता अरगुन कुरिन देन्ने विहिम वेस्ने मी मौदूगा अरगिना वा अरगुन में हमा दक्कं एबुरी जनाजागा बैबेरी उमुगा नोता वड़लु मट्टका मय्यिता ಗೆಂದಿಯು ಮೊಗ ಎಮ್ಮೆ ಹೇವಗೆಂಬಣಿ ಮೀಸ್ತೋಂಗೆ ಕೊಂಡುತೋಗೆ ಮತೀಗ ನುವತ ಎದ್ದಂಡಿ ಮತೀಗ ಉಫುಲಾಫ ಗೆಂದಿಯು ಎನ್ ನಮಸ್ ಮಕ್ಬರ ದುರುವೆಗೆ ಸಹಾರಾ ದುರುಗ ಒತುಮುಗೆ ಸೋಬುಂ ಎಫದ ಹಾಲತೆಗೆ ಸೋಬುಂ ವೆಹಿಕಲೆಗೆ ಗೆಂದಿಯು ಮಕ್ಕಿ ಏವೆಸ್ ಮನಾ ಕಮೆನ್ನು ಹಮೆ ಗೊತ ಜನಾಜಾಗ ಬ್ಯಾಬೆರಿವಾನ್ ದಾ ಮೀಹುಂ ವಡಲು ಮಟ್ಟಕ ದಾ ಇರುಗ ಎಮೀಹುಂ ನವೆಸ್ ಎಕಶಿಗೆಂಬಣಿ ಬೊಡಂ ಹೇವಕಂ ಬೊಡಿ ಹಿಂಗಾಫಾ ದಾದಿಯು ಎನ್ ನಮಸ್ ದುರು ಹಿಸಾಬೆಕಮ ವಾತಿ वड़लुमा बद्दल नोविदानकम फेन्नकम वानम सवारीगा दिवमकी मसलेन्नु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकले गफानु एद्दुआ को जनाजा एगा वडा गन्नवने को एकले गफानु गारिह सवारी गेनेवुनीमा एकले गफानु ए सवारी अरा वडा गेन्नोम इंकार कुरवेवि एफो एकले गफानु हिंगवाफा वडा गेन्नेवि अदि जनाजा कंक न्यूम फो एकले गफानु सवारी गेनेवुनीमा एकले गफानु सवार वडा गेन हदीस कुरवनी तिमं कले गफानु देखे वडा गन्नवी में मलाइके बेकनु हिंगवाफा जनाजा याकुगा वडा गन्नवात එහෙම වෙගෙන් තිමන් කලේ ගෆානු බේනු ෆුලෝ වඩා නොගෙන්නවියේ සවාරු වඩා ගන්නවන් එබේකලුන් හිංගවාෆා වඩා ගන්නවනිකොන් අදි එබේකලුන් වඩා ගෙන්නවීම මානක ජනාසා ගුරියා කම නිමිගෙන්
emburi wadagen nevima timan kale faanu sawaru wadagen nevi ehmwima emme hewkam bodogoteki hingafa e janaza ga bawru mondiu sawaru makki mana kamennu sawaru wegen anna baikam awanama awun edewegen wani janaza ge fahatu hingafa da baikam awanama janaza kurimwes adi kanay faratum wes bay faratum wes fahatum wes devidan komekas misabun algon men wagut hawma ko darus nimmalanan adi waduluma gulun huri bay wahaka algon men dakkalan ebori ehna masiradu korwiya madama fursat libijja e wahaka wada gannawa be flako dannawan du'a ki Allah subhanahu wa ta'ala algon men naki eilahu ge dinuga ilmu libitibe eilaha tandoro danetibe alukan ada kora baykam ga levevun mi tandoro danegen kan onnagen olum filagen alukan kurmuge sobun ituru wegen wa darumaya thawab algon men ituru ko devun wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.